Waititumbeza situ watu walileko. Ate mipango ya Mungu ni ajabu. Mipango ya Mungu aipagapo. Hakuna mwanadamu yoyote awezaye kuipanga mipango ya Mungu. Netafarira ya manage makiumia no tukiruthiaga kiumia giki ndiwe niki kiranyitite andu akuru uenda sambamba na mipango ya Mungu. Amu maraigua gokwaria kimoni guka ati ni uyi githungu a bit. Na witagwo atia? My name is Duncan Kashola from Igaini village. Ayo acha niongezee Kizungu kwa ajili. Kwa ajili Cherure, excuse me. Mama ile what she said, excuse me. Now we check ourselves. Kiangoni and Igaini is going equally. Mipango ya Mungu ni ajabu. Yeah. Giki githungu guka ni kiratutukania tatwaririe tu na gikuyu uri okugaga Gweriria atiriri nie mona ndaingira nyumba nie hina nguku ndatonya ndicokaga ku kana sigwo haya ati uhana kiguka nie hina nguku yatonya nyumba njokaga kuma kiro wathereruka riu no maundu ndigua by rumors kurekwo no nie ndenyu ati rumors ningi ati rumors niki rumors ri ne kugwa tau ne jo mutumia uyu ni arairwo ng'ombe niyo rumors na tukiaria ciegie wici Ndoma itirarugama, bebe itirarugama kou, uratigirira wina bebe mugunda kwanja kindu kiria kiratumakirie maiyete nginya kwa assistant chief. Igwa kurirwo ndoma etagwo Lydia. Airwo ndoma tukimaka tukiuria atiri megukigia nginya kwa munene. Riu uici ukaingiha na njira ya githemba. Nohoro wa kabangi. Bangi enyuritwo wega pio. They do so like Igaini and Kiangoni. Yeah. o tukiaragia ciegie bangi maina he kindu arenda gutiga amwe no ti bangi ni ndira gutiga njohi ni ndira gutiga muno to nie thiaga gutiga ngaguruka bangi iko legalized no ya gani umehuthagira muno unyua ta maita maigana Jezi ni muratu jambithia muno ai. Kuna kitu kama hiyo. Ona ko rihabu no ria athia mathia rihabu ri nie no ngene muno tondu nie mandigaga gatinda ngiugabu. Kufika kwa mlango ni kupiga masafuria na nini na kutukana mama watoto naingia chini ya kitanda. Yaani sina time hata ya lipstick na hata hii cutex. Hata ya kutoboa masikio peke yake sina. Mimi niingilie dirisha nilete nyama na mkate na kila kitu. Nani atakuwa baba nyumba hiyo? Basi. Na ngerekia ngutiga na manage maeroreria kameme makihungwo mahori na tumero twa Kameme TV. Halo, habari yenu? Nieje. Bangi iko legalized. Nieje tawo John Githiomi. Machina ni Richard Ogendi. Machina naitwa Richard Ogendi Tonu. Manage makiumia jitagwo Janga wa boy. Waititumbeza situ watu walileko.